Ndabahaye niriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutama uherereye muri ibice ugiye kudufasha muri aya makuru y'ibigezweho. Mutama wiriwe? Mwiriwe neza bwana umenyesha amakuru, umeze neza nawe? Yego natwe tumeze neza nta kibazo. Tugiye rero kugezaho badukurikira amakuru akomakomeye arabana n'ibiri kuba aho turi buze kurebera hamwe operation militaire zikomeje kugenda zitegurwa mu bihe bice cyane tujye mu bice bitandukanye bicungamiye umujyi wa Uvira ndetse no muri Uvira rwagati nko mu gace kitwa Kabindura ahitwa muri Karundi bikomeje kugenda bigaragara yuko naho hari ibibazo bikomeye cyane. Turaza kandi kujya kuri zone d'opération turebe iriko birabera mu bice bitandukanye Mikenke, Rugezi, Minembwe n'andi hatandukanye. Turaza kandi kujya kuri zone stratégique ku misozi icungamiye Uvira ni yihe? Imisozi cyane yitwa Zatema mu bice bitandukanye byo muri Kabwerere ndetse no mu gace ka Lama Uvira. Turaza kujya kandi none ahitwa Usiene hagaragaye mu by'ukuri abarwanyi b'umutwe wa M23 ni mu majyepfo ya Uvira, ariko abantu batari bazi yuko uyu mutwe ushobora kuba warahageze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nayo ni imisozi icungamiye n'ubundi aha hantu. Turaza kandi kwinjira mu bice by'ahitwa Kiku ndetse n'ahitwa kuri Source de la Rivière Mulongwe, naho turaza kujyayo. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri gutegurwa bya contre-offensive AFDNB na FARDC baraye ko bagomba gusubiza inyuma izasarambwe mu bice bakomeje kugenda begeramo. Turaza kandi kubabwira diploma des troupes aho rero bivugwa ndetse binerekanwa ko abarwanyi benshi bakomeje kugenda boherezwa mu bice bitandukanye. Turajya kandi kuri ava poste turebe ibiri kugenda bigaragara. Turajya kandi kuri renfort militaire ingabo ndetse n'ibikoresho biri koherezwa mu rwego rwo kongera imbaraga ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turinjiraho tubabwira ibiri kuba, turababwira kandi alimentaire gare arumante izo intwaro zoroheje ndetse n'inini zirimo tanks, artillerie ndetse na za mortier. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'imbunda zikomeje kugenda ziva mu Burundi zoherezwa mu gisagara cya Uvira mu gutegura operation zikomeye. Turababwira kandi za brende zamaze kugezwa Uvira aho ziteganywa gukora ibihe bikorwa. Nukuvuga ngo izingizi byanga bikunda ngo zirateganya yuko zigomba n'ubundi gukoreshwa muri atake karabutaka yo kwigarurira ibice bitandukanye ndetse no kwambura abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo ibice bafashe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na siege bikomeje kugenda bikorwa mu gisagara cya Uvira nubwo bitangazwa ko abazarendo barahiriye kwirukana General Gasita. Turaza kwinjira mu mwuka ukomeje gututumba hagati ya General Toproclame Yakutumba muri ufite icyama cyitwa Maimai Yakutumba ndetse na General Gasita. Turinjira kandi kuri retire stratégique turebe ibiriko biragenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira neutralisation de la cible mu gisagara cya Uvira aho bitangazwa ko byifashe gute. Nukuvuga ngo mu gisagara cya Uvira hakomeje kugenda hagaragaramo byinshi kubera yuko ngubu inkuru y'agahinda yakomeje kugenda icicikana iyo umwana waturikanye na grenade ndetse ndagakomereka akomeje kugenda yongeraho izindi ndetse yewe no mu bice cyane bijya gusatira poste frontière de Kavimvira naho harimo haragenda hakomeza kugenda hagaragara akavuyo gakomeye cyane, abaturage bashaka guhunga abandi bakaba bashaka kwambuka bajya mu gihugu cy'u Burundi guhigirayo kubera yuko muri Uvira ibintu bimeze nabi. Ndetse nitwareka no kubabwira ubaye musohoka mu mujyi wa Uvira uzamuka werekera ahitwa kuri kilomili ya kabiri ndetse no ku gace rwose kegera ahantu hari hoteli yitwa Bahari Beach Hotel naho wakomeje kugenda humvikana ibibazo bikomeye cyane.
turaza kandi no kurebera hamwe logistique militaire aho bitangazwa ndetse n'ibimenyetso bihari bigaragaza uburyo ibikoresho byinshi biri kuvanwa mu bice bitandukanye bya Afurika bikazanwa ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye bikazanwa Uvira. Turinjira tubabwira ibiri ko biragenda biboneka. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kubera kuri base arrière ndetse turarebera hamwe commandement opérationnel. Turebe kandi bijyanye n'ibiri ko biragenda biba mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu nyuma y'iyi mirwano. Banywanyi muze twicarane kuri page ikomeye tuyisomere hamwe turebe ibiri ko biragenda byibonekeza, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Umunywanyi tuyahereye amakuru reka tuyahere mu bice bya Uvira avugana amenyesha amakuru kubera ko akomeje kugenda yigaragaza amakuru navuga yuko akomeye cyane. Yego, ngaho tubwire ni mwuka cyo ari kugeza amagingo aya. Ni ukuvuga ngo ni nyuma mu by'ukuri inkuru y'agahinda yakomeje kugenda icicikana ku munsi w'ejo ndetse no kuri uyu munsi bikomeje kugenda bigaragara yuko intambara ikomeje kuba mbi cyane mu mujyi wa Uvira. Yego, hari umwana mukuru rwose uherutse guhitanwa n'igisasu cyangwa se grenade nyuma y'urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri komine eshatu z'umujyi guhera mu masaha y'isaa 9. Yego kugeza mu gicuku cy'igitondo niko navuga cya saa 11 gutyo byari bimeze nabi cyane. Yego, ibi byose byatewe n'akavuyo gakomeye cyane karimo karakorwa wazalendo, ariko nyine byo n'ubundi abaturage bakavuga yuko ngo bari gukeka yuko M23 yaba yahinjiye, gusa by'ikigaragara ntabwo ari byo, ahubwo abazalendo bakomeje kugenda bateza akavuyo bitewe ngo no kudashaka umugabo witwa General Gasita n'uburyo barimo barashyirwaho ingenza. Narakumenyesha ko ibyiciro bitandukanye by'abazalendo mu bice by'abitwa Kalundu hafi ya Legideso barwanye bikomeye cyane, ari naho rero hafi aho ngaho bateze grenade bikarangira ihitanye umwana w'umuhungu. Yego, imyaka igera ku 9 ndetse igakomeretsa bikomeye nanone undi mwana muri ibyo bice. Amakuru kandi agakomeza avuga yuko ko harimo amwe twihagarariyeho rwose, harimo n'andi barimo bagenda batubwiraho mu bice wenda tutabashije kugeramo. Yego, mu gitondo nanone cyo ku munsi w'ejo. yego, hari hatangiye ubona hasa nk'aho ari umutuzo mu mujyi rwagati, ariko biza kurangira nanone ubuzima bugenze nabi kuri uyu munsi, ibintu byifashe nabi, amaduka amwe n'amwe na nubwo yigeze afungura muri Mulongwe. yego, ibintu kandi bikomeje nanone gucika hafi ya Kavimvira, ubwo ni hafi ya frontiere ujya nyine muri Bujumbura. yego, kuko ubaye usohoka nyine werekeza kuri poste frontiere de Kavimvira naho hagaragaye umuvundo w'abaturage benshi cyane ahitwa Kiromori ya kabiri ndetse no kuri avenue ya Mille Portage naho hagaragaye akavuyo gakomeye cyane, tutibagiwe no mu gace ka hafi ya Inyota hoteli hagaragaye n'ubundi naho abarwanyi ba M20 nako ba wazalendo n'ubundi, ariko nkuko ndimo ndabikubwira abaturage bo barakomeza kwikanga yuko ngo M23 yaba yinjiye muri uyu mujyi. Gusa by'ikigaragara ntabwo ari byo, kubera yuko ako kavuyo n'ubundi biri kurangira gahoshejwe n'abarwanyi ba FARDC ndetse n'abarundi, ariko bikagaragara ko abaturage mu by'ukuri barimo kugira n'ibibazo bikomeye cyane. Nk'ubwo ako kavuyo katewe gaga nuko abaturage ngo bari bahunga bashaka nyine guhungira mu gihugu cy'u Burundi, nubwo naho ngo muri iyi minsi bitoroshye. Hari amakuru twarangije kumenya mu bice bya Gatumba
aho ngo harimo harakorwa isakwa rikomeye cyane ku baturage binjira muri kiriya gihugu cy'u Burundi, ngo nimba basanzemo rero abo bikekwa yuko bashobora kuba bakorana ngo n'imitwe cyane cyane wa M23 niwo urimo uravugwa, ngo bagahita bajya kubafunga. Hari nka hafi hano rwose ubwo abari mu Gatumba batubwiye mu gace kantu hitwa Kinyinya, hafi ya Akaranzira Pafolina hoteli, hafatiye abantu bagera kuri 3 rwose bakekwaho ngo kuba bakorana n'umutwe wa M23. Urumva rero ibintu byakomeje kugenda bifata intera ku rwego rwo hejuru. Yego, hafi nanone ya stade Sendeni Gatumba naho hari uwatubwiye yuko bahafatiye umuntu, ndetse ibi bice byose ndetse bya route nationale nimero 4 uwinjiye neza mu gihugu cy'u Burundi, biravuga yuko ngo hakomeje kugenda hafatirwa abantu, ubwo n'ubundi no guhuza Bujumbura cyangwa se ibice by'u Burundi ndetse na Uvira uko ibintu bimeze, kuko no birometero bikeya cyane tugenda tumenya uko situasiyo yifashe. n'ubundi tukiri muri ibyo bice bya Gatumba Mutama, hari ubutumwa bwatanzwe n'igisirikare cy'u Burundi bwihutirwa, bwatanzwe na batayo y'111. Aho rero kuri uyu wa mbere ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda 2025 nibwo igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangajwe ko hateganyijwe imyitozo ya gisirikare isanzwe ibera mu kigo cya batayo y'111 y'ingabo zirwanira ku butaka i Gatumba. Iki gisirikare cy'u Burundi mu itangazo ryacyo cyatangaje ko haza kumvikana urusaku rw'intwaro zitandukanye, gisaba abaturage bahaturiye kudakuka umutima. Ati nta ukwiye guhagarika umutima, ibintu byose byateguwe neza kandi byizewe. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa FDNB General de Brigade Gaspard Baratuza kuri X nyuma y'itangazo umuyobozi w'iyi nkambi ya gisirikare iberamo imyitozo Lieutenant Colonel Hatangimana Ernest yari yasohoye. Aho rero yagize ati kubera ibikorwa vy'imyimenyerezo ya gisirikare bizobera mu ikambi y'amajana 111 ya Gatumba ku munsi wa mbere igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda 2025, biramenyeshejwe abene gihugu baba mu mucungararo y'inkambi ya Gatumba ko hazo kumvikana ibiturika nk'ibisasu ntibizosimbumwe n'umutima ngo abanse bateye azoba ari imyimenyerezo ya gisirikare. Kaba rero ari itangazo ryashyizwe mukono n'uyu Lieutenant Tungimana Ernest. Umujyi wa Gatumba nk'uko rero wabivuze uherereye mu burengerazuba bw'u Burundi mu birometero 13 uvuye mu gisagara cya Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu, kandi ni mu birometero bizitagera kuri 5 uvuye ku mupaka wa Kavimvira uhuza Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urumva ko rero batanze message iri clear, ese bizaba bihura no kugira ngo bohereze abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa nuko baba bafite amakuru yuko igisirikare gikeneye imyitozo muri ibi bidasanzwe? Ibintu byose birashoboka, ariko nanone impamvu baba banateguza abaturage bo muri ibi bice nuko isaha n'ubundi yari kujya kumvikana urwo rusaku rw'amasasu nyine mu bihe bitandukanye. Abantu bamwe kandi bakanatekereza yuko nyine hashobora kuba haba n'abinjira, cyangwa se niyo byagira gutya bikaba abaturage nyine bajya babimenya, kuko amakuru y'ubutasi rwose aravuga yuko ibi bintu byanga muri ibi bice byose isaha n'isaha ajya kumva byahindutse. Abaturage bari aha ngaho baba banumva n'amasasu wenda anaturaguritira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri mujyi wa Uvira, bakagira ubwoba bakagira ngo ni mu Burundi rwagati. Niyo mpamvu rero ubwo ngubwo bashobora kuba bashaka kubahumuriza nyine, kubera yuko rwose n'isasu ryapikira kuri Uvira City ntabwo babura kubyumva, iryavugira kuri Populaire mu Ibereka ntabwo babura kubyumva. Urumva rero byanga bikunda baba bagomba kubateguza nyine ku isaha n'isaha, bashobora no kuba banabyumva nyine kugira ngo babyitegure. Ariko byanashoboka ko harimo gutangirwa n'imyitozo ikomeye cyane, kuko ayo makuru nayo nigeze kumva nubwo ntari nayabonye neza mu buryo burambuye. Ahubwo urakoze. Yego, mbere yuko uri butujyane mu bindi bice biza Warungu n'ahandi, ndagira ngo nyemere tugaruke kuri aya makuru yuko izasambwe zaraye zigaruriye
imidugudu 8 muri Masisi. Ubwo turagaruka uhita tujyana na Walungu nawe tubwira ishusho y'umutekano ihari. Yego nta kibazo mwakibazo. Amakuru aravuga ko umutwe wa AFC M23 kwigenekerezo rya 7 ku munsi wa Mungu bigaruriye imidugudu 8 yo muri territoire ya Masisi nyuma y'imirwano yawusakiranyije n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Umuturage wavuganye n'ikinyamakuru Actualité.cd dukesha inkuru yavuze ko kuva ku mugoroba abarwanyi ba AFC bagaragaraga hitwa Mufuwa, Bihoro, Shao n'ahitwa Bwambariro. Uyu yakomeje avuga ko abarwanyi ba AFC banagenzura imidugudu yitwa Busoro, Kinyerere, Buraro n'ahitwa Ngesha. Amakuru aravuga ko ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nyuma yo kwamburwa ibice ry'imukiye yitwa Kazinga n'ahitwa Imahanga ku mupaka wa territoire ya Masisi ndetse na Warikare. Aba barwanyi ba Wazalendo bagaragaye mu mashusho bakubita agatoki ku kandi bavuga ko bagomba gusubirana ibice bambuwe isaha yari yose. Akabashize iminsi ibice birimo Shao n'inkengero zayo birimo akavuyo n'ubwicanyi bikorwa na Wazalendo n'ingabo za leta, zikaba rero ari ibintu bigaragara ko biri kugera ku rundi rwego. AFC maze iminsi iteguza ko izajya gutabara abasivili bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kandi ko bizahura n'imirwano ikomeye ko iragenda itegurwa. Bikaba rero ibi bihura bikomeye n'amakuru akomeye agaragaza uburyo ki umutekano ukomeje kugenda uhungabana muri ibi bice bitewe n'uko izasarambwa isasa naho ruzongeye gutegura imirwano mu buryo budasanzwe. Komeza Mutamu tubwira ibiri kubera Walungu. Walungu rero muraza kunyemerera duhere kuri Korodone. Umuvandimwe yaramaze kuma ngo yamaze guturikira amasasu ariko bikavuga ko ngashobora kuba abari Wazalendo hehe hafi ngo no ku kimodoka Korodone ya GMG 9MGC plus 500 MP Walungu neza hafi na territoire. Yego bazi ahantu hari ikimodoka kiriho amashusho y'abantu bagiye bakomakomeye, abahanzi babayeho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bamamaye, abaperezida n'abandi bagiye bayobora iki gihugu. Abantu kuri icyo kimodoka cyapfuye rwose hafi aho ngaho ngo bamaze guturikira amasasu. Yego no kuri hari inyubako ikoreramo Aujuwe, ni moto zicuruzwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyinshi. Yego naho biravugwa yuko rwose haturikiye amasasu ariko bikavuga ko ngo ari Wazalendo n'ubundi ngo barimo barashaka kwataka muri ibi bice. Ngira ngo ibi bice nimba ubizi neza M23 iherutse gufatamo ibice ariko ntabwo iragera neza ngo ifate burundu territoire ya Walungu. Yego ubwo rero mu bice bya hafi n'ahantu nanone yitwa kuri Bazile, kuri Bazile Lodge abenshi barahazi rwose, ni nagaye gatoya kugira ngo ugere kuri territoire. Yego naho ngo haturikiye amasasu ariko nanone amakuru akavuga yuko Yego Mutama ndakumva. Allo uri muranyumva? Ndakumva. nari ndimo mvuga ni amasasu y'Abazalendo ariko bivuga yuko ari ubusahuzi. Yego kuko ngo banakomerekeje abantu gusa kubw'amahirwe hano hari hafi ahangaha hari Croix Rouge, aho bita kuri Croix Rouge Antenne de Walungu. Bahise bajyanayo abakomeretse kugira ngo nyine bitabweho, ariko urumva mu by'ukuri ntabwo byoroshye muri iyi misozi, naho harimo haragenda hagaragara ikikango cy'intambara ikomeye cyane. Yego ari ibitego rwose by'amashyamba bigaragara yuko n'ubundi abo Wazalendo barimo ari nabo bari kwitegurira. Ubwo rero nimba ari inzara yabishe wenda byashoboka, noneho bakaba bari baje rero kugaba ibitero by'ubusahuzi, kuko hari abo bivugwa yuko bari mu bice by'ahitwa Rukiga hafi na village Rukiga. Hari abari mu bice by'ahitwa kuri camp, n'ahantu hari camp n'ubundi ya MONUSCO muri Walungu. Ubwo byose rero turaza gukomeza kubikurikirana tubabwira uko byaba bimeze mu makuru wenda ataha twaza kubabwira situation.
Yego, dukomeje n'andi makuru mutamuranyemera tugaruke ku nkuru ya MONUSCO aho bivuga ko bifuza ko MONUSCO iguma mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. nta kibazo. Ni kuwa Mungu ku igenekerezo rya 7 ukwezi kw'icyenda ubwo yari muri Beni muri Kivu y'Amajyaruguru mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Jean Pierre Lacroix yatanze ibisobanuro ku nama yagiranye n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru muri Kongo aho yemeje ko bifuza ko ingabo z'uyu muryango zitahava. Muri uru ruzinduko rwe rwatangiye ku igenekerezo rya 3 kwezi kw'icyenda 2025 Kinshasa, uyu Jean Pierre Lacroix yavuze ko yahuye n'abayobozi batandukanye muri Kongo barimo Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Minisitiri w'Intebe Madame Judith Suminwa. Yagize ati ubutumwa busobanutse neza nahawe na Perezida wa Kongo na Minisitiri w'Intebe nuko abategetsi ba Kongo bifuza ko MONUSCO yaguma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igakomeza imirimo yayo kandi ubufatanye bwacu bugakomeza kandi bukaguka. Yashimye kandi umuhate w'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro za MONUSCO zifatanya na FARDC mu kurwanya ibikorwa bikomeje ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugaragara mu bice birimo Ituri ndetse na Ibeni. Ibi biravugwa mu gihe myaka itageze kuri 3 ishize abategetsi ba Kongo basabaga MONUSCO kubavira ku butaka bwabo ntacyo bamaze, bavuga ko ntacyo bamaze, bagakoresha abaturage babo bakaba ari bo bicungira umutekano. Ngaho nguko rero wakomeza udubwira nandi andi makuru n'ubundi ndumva bidafite aho bitandukaniye n'amakuru yo muri Ituri aho umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye n'ubundi ushinzwe amahoro aherutse gusura. Hongeye kumvikana nanone ihohoterwa niko umuntu yavuga kubera yuko biravuga yuko Kodeko n'ubundi bivuganye abantu bagera kuri 3 ni mu ijoro ryakeye mu masaha y'ijoro. Yego, aho yuko n'ubundi aba Kodeko bagiye ngo bakagaba ibitero mu gasantere, none ako gasantere bikaza kurangira basahuyemo ngo amaduka agera kuri 3 ndetse bakica abantu bagera kuri 3. yego, agakomereka bagera kuri 6. urumva nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. yego. Dukomeje n'aya makuru kugeza ubu kubirebana n'abaturage baba barahunze habara batangiye kugaruka mu zabo. Urumva biragoye kubera yuko hakomeza kugenda hagaragara n'ubundi bugizi bwa nabi. Abaturage bari guhunga muri iyi minsi ntabwo bose bahita bagaruka, kereka nk'ibice bimwe na bimwe baba bamenye yuko wenda byajemo abasirikare, ariko ubundi biba bigoye cyane kwizera umutekano muri iyi minsi. Na makuru atugezeho mu gitondo ku isaha 4:45 yavuga ko igitero gishya cya FARDC na FDL n'ingabo z'u Burundi cyagabwe mu mikenke cyaje gituruka mu duce tubiri. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo biravugwa ko zagabye igitero baturutse muri segitera y'Intobwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko abagabye igitero mu mikenke bahatuye abanyamurenge batari bake baturutse mu gace kayitwa Ngezi ahitwa Marundi werekeza mu Gipupu ahazwi nka harindira ikomeye y'abazarendo. Biravuga ko agana ku isi ya 2 za mu gitondo zirenga 30 nibwo kuri uyu wa 4 imbunda zatangiye kumvikana muri ibi bice mu buryo budasanzwe. Uwatanze amakuru yavuze ko yumvisha urusaku rw'amasasu bikanga kuko batari bazi ko imirwano yagera muri ibi bice. Yagize ati mu mikenke hatewe na wazarendo n'ingabo z'Urundi zateze ziturutse Marunde no mu Ngezi. Ubu birwanira komeje, abaturage turi kugenda duhungira mu misozi mu bundi buryo. Yavugaga ko batazi ndetse abatabazi y'umurenge izasaramwe ndetse natwirwaneho bahageze muri iki gice. Bavuze ko rero uyu mwanzi yaje agaba igitero gikomeye ariko birangira wazarendo ibashije gusubizwa inyuma. Ejo aravuga ko kuwa 3 nabwo habaye igitero gikomeye cyagabwe neza yitwa Birarombiri no mu nkengero zaho, ariko twirwaneho irarwana irengera abanyamurenge birangira iki gitero gisubiye inyuma. Biravuga ko rero cyagabwe giturutse ahitwa Rwitsankuku no muri Puezero. Ibi bitero bikaba bikomeje rero kugwa muri ibi bice mu gihe abaturage bavuga ko biri kubagiraho ingaruka. Mutama, aya niyo makuru twahawe n'uri mwabiri ya bice
nawe wambwiye uti hari ibindi umaze kumenya birenze bijyanye n'uko ibintu bikomeje kugenda bigenda, wakomeza utubwira byinshi. ni ukuvuga ngo umuntu akiri muri ibi bice bya Birorombiri ndetse na Rugezi, yego, amakuru dukomeje kugenda twakira ni uko n'ubundi impande zombi zigikomeje kureba nayo, ngo kubera ko ngira ngo urumva umutaramu mu byo yakubwiye ntabwo yakubwiye ko ibintu byaje kurangira. yego, ariko ubu tuvugana hari amakuru avuga yuko hari mota 120 yafashwe. yego, yafashwe n'uruhe ruhande? Biravugwa yuko ari n'uruhande rwa Wazalendo, ngo yafashwe n'aba M23. yego, ariko kandi nanone bikavugwa yuko hari imbunda nanone ngo zasanzwe ahantu mu ishyamba abarundi bafashe, yego, za Kalashnikov, bamwe bagakeka yuko ngo ashobora kuba ari Abazalendo bazitaye, cyangwa se nanone aba M23 babiri ngo bari baraje mu butasi mu mashyamba, dore ko buriya ngo aba M23 bazi kwihinduranya cyane ku buryo bagenda bakajya mu Barundi ukagira ngo ndibo neza neza. Ibyo ngibyo byabereye hafi ya turiya duce twa Birorombiri. yego, Makuru rero y'uduce twaraye tuvugiramo amasasu muri Uvira, abantu bamwe bagira ngo M23 iranindiye, ubwo ngira ngo nabyo abantu bareka wenda tukabigarukaho gatanu ku kandi. yego, wabitubwira. Hano hari n'uwamaze kumpa ubuhamya burebure, nabwo turahita tubusomera abadukurikiye. Bwo ni uduce mu by'ukuri twaraye tuvugiramo imirwano ibiturika ku rwego rwo hejuru. yego, bivugwa yuko mu by'ukuri ngo utwo duce twari turimo Wazalendo, bategaga ko ari M23 yaba rwose yagize gutya ikinjira, byo bishobora kuba ari ukubeshya. yego, abangaba kandi ngo nibo badashaka umugabo witwa General Gasita. yego, ariko nanone twari tumaze kumenya amakuru ko General Gasita yari amaze amasaha agera kuri 6 arimo arayiga bamwe mu bayobozi bakomeye cyane bo muri ibi bice bya Uvira ngo bayoboye Wazalendo zindi. yego, ni henshi rero humvikanye amasasu. Hari agace nka quartier yitwa Karambenge, yego, agace kitwa Akabindura, hari quartier yitwa Songo, yego, hari akitwa Nyamiyanda, ndetse no mu gace kitwa Muyongwe, tutibagiwe n'agace kitwa Kasemba. yego, ijoro ryose ngo rero arayavugira amabombe, arayavugira amasasu, bikavuga ko rero ngo Abazalendo barimo basubiranamo bikomeye cyane, bitewe ngo n'ubwumvikane bukeya bafite, kuko bamwe ngo batangiye kumvira abafaridese bari kubabwira amakuru y'uko uyu Gasita ngo atari umugambanyi, abandi bakavuga bati ntibishoboka, byanga bikunda tugomba kumurwanya, ahubwo naze tumubone asubire iyo yaturutse. yego. Hano rero hari ubutumwa nakiriye, ubwo uranyemerera mbubwira abadukurikiye mu gihe n'ubundi uri buze kutubwira no mu bindi bice bya Fizi andi makuru nayo mbwiye umaze kubona y'ibikorwa bihungabana umutekano bikomeje kugaragara. Uyu yanyandikiye ambwira amazina ye, ntabwo ndi buyavuge. Arambwira ati ndi umuturage wo mu gisagara cya Uvira, nkaba mba muri quartier Murongwe hafi y'ahitwa Cité de Jeune. Nanditse aya magambo kugira ngo mbagezeho ubuhamya bw'ibyo amaso yanjye yabonye mu ijoro ryaraye ribaye ribikeye rishyira kuri uyu wa kane ku itariki ya 4 z'ukwezi kw'icyenda 2025. Nari nicaye mu rugo rwanjye hamwe n'umuryango wanjye, twese twaryamye ariko twaraye tudasinzire cyane kubera impungenge zibiri kuba. Ahagana ku isaha ya 4 n'igice z'ijoro numvisha urusaku rukomeye rw'imbunda za mashini gani. Ntibyatinze hakurikiyeho n'amasasu manini y'imbunda zirasa Alme Lourdre. Icyo igihe umutima wanjye wayisuhaguruka, sinashoboraga neza niba ari FARDC barwana n'umwanzi cyangwa niba ari intambara ya Wazalendo bo ubwabo.
Arakomeza ati amasasu yaturutse mu bice by'ahitwa Karamabenge, ahitwa Kabindura na Songo ndetse no mu gace kahitwa Murongwe. Urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu buryo bwaho umuntu yatekerezaga ko umujyi yose ya Uvira wamaze kwinjiramo imirwano ikomeye. Umwana wanjye muto w'imyaka 7 yahise abyuka arira ati papa baraje kutwica. Sinarinzi icyo kumusubiza, namuhobeye ariko n'ubwanjye narindi guhinda umushyitsi. Nubu iyo nibutse ayo masaha ndumva amaso yanjye, ndumva amaraso ari kumvamo n'ukuri. Mu masaha ya saa 5 amasasu yakomezaga, natangiye kumva abantu bavuga mu baturanyi ko ari abazarenda ubwabo barimo gusubiranamo. Hari abamaganaga General Olivier Gasita bakavuga ko atagomba kuyobora ingabo ziraha kuko nawe ari umwanzi. Umunyamurenge hari abandi bake bo mu bageragezaga kumushyigikira ariko bagahita bacibwa mu ijambo. Nabonye ubwoba bwinshi mu maso y'abaturanyi. Umuturanyi wanjye witwa Mama Raisa yaje gungira mu nzu yacu mu gicuku. Abana be 3 barara mu nzu batambaye badarara mu nzu bigaragara ko batambitse imitima. Yambwiye ati sinshaka gupfa muri iyi nzu yanjye nyine, ndabona aho batuye ahari hafi, ndaje turare hano kuko ndi kumva ubwoba bwantashye. Uwo mwanya umutima wanjye wahise utangira gutekereza byinshi kuko ibyo turimo tubona ari intangiriro y'akaga gakomeye, ko Wazalendo barimo kwisenyera hagati yabo, ko urwango rw'amoko rwatangiye gufatira intera. Hari igitutu kinini cy'amagambo yavugwaga mu izina rya General Gasita. Abantu benshi b'abafurero bo mu gace kacu bari bafite agahinda kenshi bavuga ko leta iboherereje umwanzi wabo kugira ngo ayobore ku ngufu, bavuga ko ari umwe mu bagambanyi batumye Ubukavu igwa mu maboko ya M23 MRDP twirwaneho. Nge sinshobora kumenya ukuri kose, ariko icyumvikanye mu masasu nakajagari kayo nijoro nuko Uvira iri mu kaga. Abana bacu ntibasinzira, abagore bararira, abasore bamwe na bamwe barahunga bajya mu gace ka Gaseke cyangwa bakajya kuri Tanganyika kugira ngo barebe ko bashobora guhungira i Burundi. Urusaku rw'imbunda rukomeje kumvikana no muri iki gitondo muri bimwe mu bice bitandukanye. Nta mahoro dufite ubwoba bwinshi cyane. Arakomeza ati ndasaba Imana kandi nifuza ko abayobozi bareba kure bakamenya ko kuba abaturage badashaka General Gasita bitavuze ko bagomba kwicwa cyangwa kurebwa mu nduru kwirirwa mu nduru z'amasasu. Abaturage nibo bino hari bagomba kugira amahoro. Nsoje ubuhamya bwanjye mbabwira ko icyo ejoro ry'ejo ryanyeretse nuko kuri ubu Wazalendo ishobora kuba yagira uruhare mu gutuma umutekano ukomeza guhungabanya kuruta ibihe byose byabayeho. Ubu rero ni ubuhamya yanyandikiye ambwira ko ari mwabiriya bice ambwira ibyabaye. Ngira ngo urumva ko Mutama n'abaturage bahiye ubwoba, bafite ikikango gikomeye. Ntabwo byoroshye habe na gato, kubera yuko ibi bice byo biragaragara neza yuko abantu bakomeje kwikanga bakagira ubwoba. Yego, kurumva Uvira irimo iratakwa mu buryo bugaragara. Iyo rero hagize akantu kaba gakoma bahita batekereza yuko byaba bibaye, kuko urebye nk'ibi bice byakomeje kugenda byumvikanamo amasasu. yego, hafi umujyi wose wumvaga yuko byari ibibazo bikomeye cyane. Hari nk'aho numvise bari muri Boom Hotel bagize ubwoba, hari abari bari muri Serena nako muri Stella Hotel nabo bagize ubwoba. Ibaze ko byageze mu bice hafi y'ikiyaga neza kuri Marishe Congolaise, isoko Zarios, bagatangira no gufata amato bambuka bavuga bati twihungire twigire mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se harimo n'abavuga bati no mu gihugu cy'u Burundi ni kure. Bagatangira nyine guhungira mu bice nyine bya hafi aho ngaho hari muturwa. yego, Umva rero byari ibibazo bikomeye cyane. Ubu hari agace ko kuri mosque kariho umusigiti w'abayisilamu, naho amakuru dufite nuko byabaye ibibazo bikomeye cyane. Hari amabombe yumvikanye ahitwa Bismillah Restaurant, n'ubundi ni hafi yaho resitora, n'ubundi nayo ikorwamo n'abayisilamu, ndetse kandi
hari ahangaha ngira ngo nari ndimo mbikubwira kuri sepake Kasenga ni urusengero narwo humvikanye amasasu, urumva hari abantu bamwe bari baraye mu masengesho, ariko ibyabo rwose byari byakomeje kugorana cyane. ndetse ahantu hari ivuriro ryitwa ICTM nabo rwose uyu munsi gufungura byabaye ingorabahizi, kubera yuko bavugaga yuko ngo bakeka yuko uyu mujyi waba winjiriwe. urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, ni ikibazo gikomeye cyane. Ndagira ngo unyemerere noneho mbere ko turi bukomeze n'ubundi tujyana za Fizi, tubanze tuganiriza abadukurikiye kuri aya makuru ajyanye n'uko u Rwanda na Kongo bizongeye guhurira mu nama isuzuma iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro, harimo rero n'ibijyanye no kugira ngo bajye bahanahana amakuru y'ubutasi ajyanye n'ibikorwa by'umutwe wa FDLR. Yego, nabahagarariye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuriye mu nama ya kabiri ya komite ihuriweho ikurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025. Iyi nama yabereye i Washington muri Amerika ku munsi w'ejo wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya gatatu Nyakanga 2025, yitabiriwe n'indorerezi zirimo Qatar, Togo nk'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe na komisiyo ya Union Africaine. Ingingo nyamukuru igize aya masezerano y'amahoro ya Washington niyo yo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi yishamikiyeho no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho mu rwego rwo gukumira ibitero zarwo byose, gukumira ibitero by'uyu mutwe FDLR byose rero byari bigomba gukorwa mu minsi 90 nyuma y'inama ya mbere y'urwego ruhuriweho rw'umutekano rushinzwe gukurikiranwa iyubahirizwa ry'ingingo zombi GSCAM yabereye Addis Abeba muri Ethiopia mu ntangiriro z'ukwezi. U Rwanda rwagaragaje ko leta ya Kongo yanze kwemera gutangiza ibikorwa byo gusenya FDLR. Mu nama yabereye i Washington ku igenekerezo rya gatatu, abayitabiriye bagaragaje ko ibikorwa byo kubahiriza zimwe mu ngingo z'amasezerano y'amahoro biri kugenda gake, banasuzuma imbogamizi zirimo imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ntumwa zaganiriye ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda n'iz'abanyarwanda ziba muri Kongo. Ibi bihugu byemeranya ko bizakomeza kugikemura hashingiwe ku nama yabyo n'ishami y'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi yabereye Addis Abeba muri Ethiopia. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byatangaje ko u Rwanda na Kongo byagaragaje ko ibi bihugu byiteguye kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'amahoro, ikindi ko bazakomeza kuvugana mu rwego rwa tekinike, urw'ubutasi n'urwa gisirikare mbere yuko iduha habera inama ya kabiri ya GSCAM. Ngayo nguko rero ibi nibijyanye nibi biganiro bikomeje kugenda biba rero, kandi akaba ari ibintu biri kwa mu gihe hakomeje kugenda humvikana amakuru y'ibitero n'ubundi mu bice bitandukanye. Mutamaragira ngo ukomeze tubwira ibiri kubera ku mirongo y'imbere. Ku mirongo y'imbere rero ibikomeje kugenda mu by'ukuri bivugwa. Yego, ibice bitandukanye byakomeje n'ubundi kugenda bigaragaramo imirwano ya hato na hato, umuntu yavuga ko ari nk'udutero shuma cyane, ariko bikaba biri kubera n'ubundi muri ibi bice byegereye agace ka Uvira. yego, ubwo wenda mu kanya kashize twatimo tubwira abantu ibyabereye za Murenge, ibirimo birabera za Rugenzi n'ahandi, ariko hari uduce tumwe na tumwe abantu batarimo baramenya ibirimo biragenda bihaba, nk'agace kitwa Kihande ndetse n'agace kitwa Kitisha. bivuga yuko ngo hari abarundi bakomeye cyane barimo barategurira ikintu cyitwa imirwano ikomeye. yego, bikanavugwa ko hari agace nanone kitwa Tema, yego, nako n'ubundi uba watangiye kureba neza ubuteganya na za Kavimbira. yego, naho bivuga yuko mu by'ukuri ngo habaye igitero shuma, bivuga ko ari abazarendo batatse muri ibyo bice, ndetse ngo rwose bikaba na ngombwa yuko M23 nayo yataka, kubera yuko abaturage ngo bari batangiye guhohoterwa. yego, agace kitwa kandi nanone Ikiku ntabwo ari Kikuku, nako ngo kabereyemo udutero shuma
ari ngo abasirikare ba FARDC baherutse kuhashinga inkambi yabo cyangwa se cyo twakwita nka camp. yego rero ngo habanje kuba ikijyanye n'imyitozo ariko biza kurangira M23 bigize ngo ni ukurasa cyangwa no kwataka ngo mu baturage baturanye nanga muri ibi bice bya Ramauvira. baravuga bati reka twatake ngo bakoze gaho igihe gitoya ariko nta wigeze agira gutya ngo asunikune. rero numva ibice byinshi mu by'ukuri biri kugenda bivamo imirwano, n'andi makuru dufite yitwa Kigwegwe ariko tutari twamenyera ibyo n'ibyo byayo mu buryo burambuye. wenda mu yandi makuru dushobora kuza kuyabwira imuzi n'umuzingo icyarimwe, ndetse n'ibice bya Remera nabyo hari amakuru nigeze kumva yuko nawe ashobora kuba habereye imirwano ahubwo inakomeye cyane. Mutama, reka tugushimire dusoreze ngaha. murakoze namwe banywanyi mudateba kubana natwe kuri Imbonesha kuri imwe rugende bashyikiriza amakuru atusoye. Turabashimiye cyane ngaha tubashyikiriza amakuru abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.